ngasi su myam sanalai ba ki mapau pu duna laksari manipur top channel gi maike di myam ni special content ngatang myam da share tawjige myam loi phok taminasi crore kun ga manga helicopter ambulance service kam dokre nepram krishna mohan how khibe irai sali tha sigi kun ga tareta RSS ke asang bathami BJP lusingba La Ganesan Manipuri Tarakatre Suba Governor when Wasak Tuna Tabaku Bahokre Dr. Najma Heptulagi Service Sahi Manga Mapung Faki Bedagi La Ganesana Mahutsin Kibani Matam Loiduna Potakraba Dr. Najamana Kan Honaramba Dispensary Yauba Helicopter Ambulance Service Kamdokre Magna Tabaktigi Potakiba Mapamasidigi Satkibaga Loinana Helicopter ambulance service potha khrabra sat khrabra jala amasum service asigidama air ambulance lainaba central government lupa crore kunga manga kaithokle haikibaduna kaidau khraba haiba khangninga poknarakle masi thabak ngamba haidokiba lauthokiba wa ngakna satpani hairibu government asibu lana uhanna ba hekta haijin manate miyamgi pukninggi wani Hauzik Ladiba Mapunsi Loiragataba Tataruk Lom Tangairaba Taragamathoi Shuba Manipur Legislative Assembly gi Mari Shuba Session Kumza English Singaniga Taragani Pangi February Ani Irai Numita Haudokibagi Governor Dr. Najmana Pikiba Warol da Dispensary Service Yauba Helicopter Ambulance Service Haudonaba Central Government Ayaba Pirakle Cancer Hospital ama State Mental Hospital ama sana bathabak lakhatle haiki amuksu kumza English singaniga taraga mapangi ahan ba aduga tare suba session haudokpigi pi hiba warol dana state asida air ambulance service haudokna ba Jenims Porompata phamung sama laigidaba Cancer Hospital amadi Imphal West District ta phamung humfu laigidaba Mental Hospital linkana ba hotnari haiki Adubo handak sahigi ahan ba taragani thoi suba session hangdokpagi warol dadi air ambulance ki cancer hospital gi mental hospital gi wa amata pankidre adum nadi oiraga air ambulance asi lainaba center na lupa crore kunga manga kaithokle haina kumja english ngani ga taraga taret ki september kunda governor na phongdokhiba sulekhi matamandugi union minister donor dr jitendra nasu November Tarago Humdoida, India ki ahan boy na Manipur air dispensary lairagani. Masigidama ahan bigi oina lupa crore kunga manga kaithokle haina sulauthokhi. Central government ki ayaba phanglaba ahan bigi oina lupa crore kunga manga kaithoklaba matungda state assembly da governor na piba warol da Wapham asi lauthokhi bo oigani. Governor na house da piba warol haibisi government ki vision document tawgudaba madi tawkhiba kaya miyamna khanganmani adubo ngasi sahi mari rom pharaklaba fawa Dr. Najma Heptulana kana hotnajaramba government ki agenda da yaukraba air ambulance natragana dispensary di masak udri Lok Sabha election 2017 gi propaganda da BJP na laukhiba natana takhidri ngasidi Dr. Najma service asi udana magi matam loiduna satkre anauba governor na makha taba kari taurakadagi haibadudi ngai khibatari Housing Union Council of Minister of State oina thaupu khraba Dr. R.K. Ranjan na mamang sai English singani gi kungi me kunga mangada MP oina yaukhiba thauram amada oiroidaba wa ngangbagi mahutta ngangthokhiba wa ngakna bokhona si haikhiba lekhi aikhogi minister N biren su Basan politics thadok naba matam oire thabaki government ni ngamloi haiba ngambagi gat laiba government ni Narendra Modi gi tung inbani haina phungdokhi basu laki punama asi media da thengna khraba ngaktani fana yamna haijarabasu fana kanna laujarabasu assembly mathakta governor na haikiba government ki document oina lehoragadaba thabak thoram kya miyam da uhanba ngamdabasidi haidokiba wa ngakpa government ni haiba ngamgani thajade basan politics thadoknabagi matam oire haijarabasu basan propaganda di hena dum kankhalakli
जेनिम्स की फमुंग चाम लेगदब कैंसर हॉस्पिटल उद्री इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा सलाम काइखु लमसांगना फमुंग हुमफु लेगदब मेंटल हॉस्पिटल लिंखनबा लम पीबदा कैबिनेट अयाबा पीख्रबसु ngasi फावबदी मथि फोंद्री हेली सर्विस मांखरे मखोल ताखिद्रे सही तरागा मंगागी तुंगदा नौना हिंगत हल्ले हाइखिबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट MST काइदोखरे कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा निपान की मार्च फाव की मनुंगदा इम्फाल जिदी लंबी सेमजिन सजिनबगी थबक लोइसिलगनी हाइख्रबसु ngamdri इम्फाल मयोल फावदुना सेलिब नंबुल तुरेल फावबा लक्नबा ngamdri ममांगी गवर्नमेंट इम्फाल की सिंगमैरोंगदा सकलम की सर्विस सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स फाव सही मरी मखाई सुरकलबा ngasi गवर्नमेंट असिना लोइसिनबा ngamdri हाइदा हाइजिलुरगा कांग्रेस गवर्नमेंट सही तरागा मंगादा तौबंगमदब थबक था तरागा मंगादा लोइसिनगनी हाइना लाउखिबदु हेक्ट निंगसिंगलाई अदुमनदी ओइरगा इम्फाल की नित्या पाट सुथेक्ता लेबा बीजेपी ऑफिस दा सगलिबा बिल्डिंग असिदी फना निंगथिजरे लोइसिलकले मसिना थबक की गवर्नमेंट ने हाइबदु उटकदौरिबा जाला हाइनसु हंगनरकली पाखुमदी फंगलोय असिदसुनते बीजेपी न लुसिंगबा सुंगसिनबु गवर्नमेंट सिना कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा तरेट अमसुम तरागा निपानदा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमखी मदुगी रिपोर्टी अमत पुथोक्ट्री ग्रेड 3 अमसु 4 गी फम लौबदा इंटरव्यू तौदनबा अरानबा थपक तौबुसिंग लेमना अमत थारोय असिना सिंगबा क्या लौथोखी अदुबु ममांग सही कोरोना लंथेंग होरक मतमदा क्वालिटी याउदबा सुजा काबा फेस मास्क सप्लाई तोरंबगी वाथोक सही अमा फरकलबा फावबा मरा लेबिसिंग पुथोकपा ngamdri विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन FIR नंबर 3 क्लोज 4 2020 रजिस्टर तौतुन सिंगनबा मार्क्स लिसिंग अमगा सनिग यांखै सब स्टैंडर्ड ओइना N95 साबा मार्क्स सैंपल सामा खोंगटपसु लेख्रबने सथरकलिबा कोरोना लंथेंग सिग मरी लेनना चीफ मिनिस्टर न लुसिंगबा स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी चीफ सेक्रेटरी नमको ओइबा कोविड-19 टास्क फोर्स सेमखिबने असिदसुनतना मेडिकल सप्लाई की तंगाई फदबसिंग येंगसिननबा मथौ ताबा पोलमसिंग लैबिगी मतंगदा येंगसिननबा कोविड-19 मेडिकल मटेरियल्स मैनेजमेंट कमिटी अमदी लैरिबा पोलमसिंग अदुगी क्वालिटी चेक तौनबा तंगाई फदबसिंग खांगदोकपदा अयाबा पीनबा स्टेट टेक्निकल कमिटी सु सेमखि क्वालिटी याउदबा सुजा काबा फेस मास्क सप्लाई तौरमखिबदु हाइरिबा कोविड-19 मेडिकल मटेरियल्स मैनेजमेंट कमिटी अमदी स्टेट टेक्निकल कमिटी ने येंगसिल हौद्रबा जाला नत्रगना कमिटी सिंगसी खंगना सप्लाई तौरमबा जाला हाइबदु मियामना खंगनबदि सुमबने हौजिक्ति मेडिकल की इंचार्ज मिनिस्टर सु चीफ मिनिस्टर ना पाइबनिना वाथोक असिदा सेनबा मरा लेबसिंग थिदोकपदा खुरौ सेलरोय अरानब तौबा अमत लेमना थारोय हाइखिबदु थबकतो उत्पिरो मतौ मनहनखिबा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन की मतिक मगुन अचुम अरान थिदोकपा ngambagi थाउना उहनबिरो मेडिकल मटेरियल्स मैनेजमेंट कमिटी अमदी स्टेट टेक्निकल कमिटी काइदौरी ngamdragana ngamdre haibiro basan ge politics thadokpagi matam oire haibidu BJP lusingba singdagi government asidagi hawbiro state finance ki white paper puthokani hai kharaga tumina laisin khibagi kaida adudi tawdabana faragane tawbiranu haibasisu miyam gi pukningi wani COVID-19 की नीति नियम SOP ngakna satpiyu haina numit khudingi lauraga government की थबक थौरमदना ओना तैनना तौथोरकपदुगा खुबा खुदुना बालो लाउबा मियाम मिसमना तौरगना फाइन हंगोई सोंगनबगी थौवंग तोकलसी एयर एम्बुलेंस हाइदु कमदौ जानो अमुक्तंगदी उनिंख्रेदा हाइना कंटेंट से सुमने इबिरै अदुगा मैम की सुवखलोन सोयना कमेंट बॉक्स थंबिरम मोइन सिनेल सिगी मेकेरिगी थमजरे मसुम पथोक्सगी विसद सुखिबा लानखिबा क्या यारस मैम ngakpigini मसुम मतम मतमगी मरोइबि इपाउक्सिंग मैम दा अपडेट पिजरके ngai minasi haina सिनेल सिगी मेकेरिगी थमजरे हौजिको इनदि मैम मतंग सैते काइनरसी एंड थैंक यू